Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai hechit ke zikre ku chum ting kum changna zang kai kana ba mai ting chogu Zeme news zai gde regu man sa Zeme ko ne ina hai mena hangya pogai dera dele. Chuna ting Nagaland ge anui Naga me India go government me ze Nagam gu gdei pi pen chi rabe bnai Nagam gu kakle blam ge India go government me ze mpau ze kangi gum ze bam lam ge Bihar gu Chief Minister Nitish Kumar ne sa ze Bihar lam ge ne za JDU lam ge ne Nagam ze ngagule ze kachule za aipolam ge Bihar gu Chief Minister Nitish Kumar ne sa ze chuna Nagaland ge Nagame India gu government me ze Nagam gu gdei pi pen chi rabe bnai Nagam gu kakle lam ge mpau te ze bam ge JDU party lam ge ne Nagam biapi sab gugule ze du kachule zai pane sa ze ko tebe ne ting kum chama ze kremye kum ge anui Nagame bnai India gu government zai Prime Minister Narendra Modi zai former Home Minister Rajnath Singh Nagam gu gdei pi pen chi klura hange framework agreement sign te lu ze chunaria changbe ko tebe ne pe ma ze bam lo ze du sale zai JDU gu leader ne sa ze Nagame India gu center me ze ting ti mne Naga solution za Naga political issue te chi ra hangne ngom pau ze bam ze chunaria changbe ko tebe ne center me agum ze Nagame pere ge te ga me ka chubza pachi mle les du India gu government me close the Naga solution the Naga issues tem chigara hange nangule je sale jai ai je Bihar gu Chief Minister Nitish Kumar ne Nagaland Dimapur District Sport Complex Stadium ge all Nagaland Bihari lo hai ke jang kai birth anniversary of Lognayar Jay Prakash Narayan gu conference bam ge padu chige wang changai je chigine sadle zai piting ki team na India ram gu national animal za Bengal tiger Bengal gu radi pui benai Pantira tigris mpuinung radi pe pui za India ram gu national animal teu zibam dele kakna Supreme Court haturam ki gine ndanai baike zikre tingkum chana jang kai kana mai ge rang chi chak kai dai za India ram gu national animal za ka tumpui na changdai gu le za ka chule zai ai polam ge India ram gu Supreme Court haturam ki gine India ram gu national animal ka tumpui na dara hange rang chicha kaidai be bizigina Justice SK Cole ne petitioner mizan neuze ai India ram gu Supreme Court ne India ram gu national animal hele rahange pnuita ba meize du ka chudle the Justice SK Cole ne India ram gu petitioner lawyer je sam kanebli gum je petitioner lawyer ne sam kak dai je India ram ge za India ram gu government hange ka tumpui je pataudi ka sang be le je re mi re rahange du nang ka sang be le je ka chile je chirun mag je ka tumpui jung je anui te ta te la je pe badang je lu ta te be je makyak lingbram ge te ta te je la de le chipo zigne India ram ge ai ka tumpui du je re mi re je ka tumpui ji rames du te ta rahange nangule je du sale zai notice te Nagaland Dimapur supermarket area ge nzanai bai ke zikre kuna tingkom chana jang kai kana summai ge tingri kan chibe bana tingkai gui kan chibe wang bigine himbang dibe ngai ke je ki dap kan siap gine mina hangket pakring ba saugai di zai jimna gi ki me hamdai zai hamnge gume ka zamdele je sale zai ai je ka kle be pe je hagi nche ka chum hi saramati hotel tai gene dele je sale zai chige himbang dibe bet ke je ki dap kan siap gine mina hangket da kring ba sau gaidi da lips du chige ka zamra mza close Dimapur district gu civil hospital ge pnuije telera hange pungta kai dele je ka chule za anu hai mena chige hange chige himbang di be bet ke be je Nagaland gu government mene garim pui ki ge himbang lingai be bizigene himbang ring je ching sang di je bet bui di jai ko bui di bizigene bet ke ko le the president of supermarket Tenant and Business Welfare Association puga ho yep tomine sade chige himbang bet ke business du himbang ching sang di bizigene himbang je bet ke ko le je ka chule za ai po lam ge za chige ka kle be peblam ge puga ho yep tomine department me je close pz teun chige ra hange rangai dele za chige himbang bet ke je pakring be mina hangke ga ga di bizigene Chairman of Development Authority of Nagaland nyam ye konyak ka chibe peune plung siabra sam za plung alak bra sam zai perige kunui gai be sam pe gai dele zai city ramege zai town ramege garim pui ki kana ka ge
himbang lingai bramaze government mena lingai ko dile zai chige himbang lingai bramaze himbang ring je chinghang je pema ta kai ra bam za gdei bam chei bizigne pema ta kai ra bam ga di bizigne himbang ko kebe kes rames du anui gi ki je sev dile chipo zigne Nagaland ge DN manai department ka cham ramne garim pui ki kana ka ge himbang lingai ge himbang chingdi bang rames da lutora hange he ki je la le je du sali Zai Nagaland ge Eastern Nagaland People Organization ENPO ne government में जे Eastern Nagaland जे Nagaland state ge ne state pe pecham rahange ki bilam ge Central Executive Council CEC meeting je tunsang headquarter ge ne bai ke zikrim dai ting kom chama jang kai kana mai ge ne bam dai gule je ka chule zai chige CEC meeting bam rab ge CEC member me je ENPO ne ku gai me je advisor Eastern Nagaland Legislature Union Eastern Nagaland Gazetted Officer Association Eastern Nagaland Women Organization Eastern Nagaland Student Federation Eastern Nagaland Gonbura Union Eastern Nagaland Dobasi Union President Secretary zai political party ge kagzo me districts rok Eastern Nagaland ge lungmera me je CEC meeting bam ge wangsing gara hange rangai dile zai chige Eastern Nagaland People Organization ENPO mne CEC meeting kai be patim deuza Eastern Nagaland ge tingkom kum chang na jang kai ge chum ge assembly election bam je Eastern Nagaland ge kai magra zai Eastern Nagaland je Nagaland state ge ne state ki chambel lam ge je meeting te ra ko le jak chule Zai Karnataka state ge senior Congress leader Rahul Gandhi anui Naga omgu traditional Waistcoat ka luze Bharat Jodo yatra ge tet petele je ka chule Zai chige India ramgu senior Congress leader Rahul Gandhi anui Naga omgu traditional Waistcoat kai bije Nagaland state gu Congress vice president Supong Meren Jamir ne pakla te je Rahul Gandhi hange pegai ko le je ka chule Zai Myanmar kadege OU state leader Aung San Suu Kyi kachib puize patate imak wepanai gu corruption case gene Myanmar military junta spy mene tingkom kum suruk bang dai rahange kaisi gai ka dai dele je kachule Zai Myanmar kadege gu OU state leader Aung San Suu Kyi kachib puize plane patate imak wepanai gu corruption case gene bang rabje tingkom kum kai suruk le je kachule Zai North East State Manipur Tamenglong District Tosem Subdivision Jingning Kloge Anui Zeme Mina Hangket Kan Rab Kauze Nai Kum Kum Changna Zang Kai Kana Ting Kum Pi Bange Ting Rui Begin Jingning Klogene Manipur Tamenglong District Reheuki Tebe Garim Pui Kize Teun Sianib Ze Tunaret Changba Manipur Government Mene Garim Pui Kize Tele Migai Mabambe Bizigene Jingning Klo Mene Kan Rab Peze Reheuki Manipur Tamenglong District Panui Pina Pote Dele Zeka Chevle Chipo Zigene Chipo Hozi Ge Lungmra Mene Manipur Jingning Klogene Tamenglong District Tebe Garim Pui Kize Ting Rui Begin Teun Sianibe Tunaret Changba Tele Mag Zabambe Bizigene Manipur go government me je close ai po umpui ki je tele wang changai hange rang changai je lamile ai ja aram jingning me jina miang chako bam je gene pui ka ha pui ki shadi je gene te do lakti dan mai Tamenglong district hare ki potaranga anui seja jina do polu da tabam dele ai ja suna pui ki da slim chakam dida jaga na mai ka lob lunga na mai chaka jarte mbokang du dan Manipur government le ja da anu ko leader temlei na ja hare lu du anu pui le ja lob lunga to ngalo sevida hamna do ke madle suna jina miang cham do polu ja sevida na mai anu Tamenglong sang rang dina hai mena ta chabam dele ai gene na mai bike zikre ku chumting kum changla jang kai kana ba mai ting chogu Zeme man sa jag de re gu news loi gai dele pi gai jang king ani mle ni je hai mna je to dele